Ziqishile lezi insizwa angazi ifuna ukuthini kimi nansi enye insizwa la mfowethu asikumukele sobona. Ngathi ngiyaphela ukhuzwa lo khuluma naye mfowethu. Oh uyana khuzwayo lo. Uyena khuzwayo. Oh mfowethu bingelela abantu abathanda ukhuzana mfowethu uphinde futhi ubingelele nabalandeli beNdlamlenze TV. No ngaqale ngibingelele kuyiqhawe ngibonga nje kakhulu ithuba esikwazi usilitholile namhlanje. Ngibingelele nakuma Blue Nation onke ngithi nje sandla dlula ekhanda umfowethu khuzwa lo phansi sigodini sasemngene emsingi kodwa sesemnambithi manje. Mfowethu mangibheka la enkundleni zokuxhumana uhlezi impela ukhona ukhuluma ngeqhawe social media kubukwa wena noma ngabe kuthiwa kunjani kumnyama kubomvu but hlezi ukhona ungathini ngalokho mfowethu ngeqhawe lakho? Engingakusho mfowethu ngathi kusothandweni enginalo ngomsebenzi weqhawe. Ngiye ngithi ke mina mabebala abathandi bomculo bakaMaskandi bengabe sangifaka mina ngiseyena umthando womculo kaMaskandi. Mina sengumthandi kaKhuzani Mpungose ngoba okuthintayo egameni lakhe noma ngabe umculo bekukhonze kangakanani once kwanento embi oyibhekisa kweNdlamlenze ngiyenza ngayo indlela uthi ayisekho into ephinde ngihlanganise nawe because angifisi kube khona umculo okunegama engiliphosa kuyena ngoba ngithi ngisupport uKhuzani ngcono ngivele ngibe negap nje kuwena ngifocus kweNdlamlenze kuze sikwazi ukuthi ngihleli ngikunika indawo yakhe njengomculo ngisale mina la kwaguqa la ngifocus ekhona. Kulungile mfowethu abantu abakulandele enkundleni zokuxhumana bathini mabekufuna? Ukhona lapha ngumzo emsinga ku TikTok ukhuzwa nje umzo emsinga ngilapho nje mfowethu kakhulu ngigxile kakhulu lapha ku TikTok nakhona angina content ayi content enginayo content yami wathinta iNdlamlenze ngiyakubhoxa kushona ilanga nje kuphela anginayo content. Awu suka madoda kulungile mfowethu seba kakhulu isikhathi sakho nethuba ngena kwethu dango lapho.